Mizoram's Got Talent achelhah Jing lai tolhani. Moreh khopia kon gollhang Michael Limsei Baite semi-final ana lut tai. Thepna za chom nei Mizoram liliget ana kite nun. Achelhah kon chun Mizoram semi-final ana lut tave. Kilhandan hi judges so akon 50 points amudio. Chule 50% hi public voting hakingam ahi. Voting patsung hi November som la kuni jankim 12 AM maki panding November som ni 6 PM maki khading ahi. Public voting akichai chaile judge so point to ki gom khoma atam pen pencho Mizoram's Got Talent ti title akilading ahi tai. Ize chun Muntin sopi ulanau jousen. Khangthah te ingailutnau le itilkhounau vetsahna in gollhang Michael Limsei Baite hi vote ana pichi hite. Voting bol na ding le live so vet na ding hi run moi apps kiti Play Store akon download na bola install na bol le. Voting le live so na vet jing the hi. Michael Limsei Baite vote ilha na diwa ama serial number hi le 0213 ahi.